Ahee, amukela ka ku channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi kambe hi kha hi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula ti-channel hinkwato leti nga kona. Tin'wani ta ti-channel leti ti nga ta xiyimo xa le henhla swinene hambi a hi koti no ti vona ku komba ku hina hi le macilencileni ni xo ku na vona lava nga kona hambi vo hundzuluka va hala a va hi voni because ha ha ri kule swinene. Hi ba mandla hi velela ka lava va nga subscriber hi kombela na n'wina mi vona ku video leyiwani mi nge se za ku mi subscribe leswaku channel ya hina yi kota ku kula yi fana na tin'wanyana ti-channel leti ti nga kula. Xikongomelo xa channel leyiwani i ku va yi promota vanhu hi tindlela to hambanahambana. Ni tshama hansi ni realize ku ri ni swi realize hi tiko ra hina a ku ri na vanhu lava a va ri na tinyiko but tinyiko ta vona ti vuye ti hetelela ti fa hi mhaka ku va va nga kumangi vanhu va va phusha. So ni endla platform ya ku pfuna vanhu nga vi ri kona kwala Babangu, u nga vi ri kona kwala ka Mavusi, u nga vi ri kona ka Ndengeza, u nga va u ri kona Giyani leyi i vonaku video leyi i lava ku pfuniwa ku promota hi ku promotela swi ngo ti komba ingaku hi nge pfuni munhu but to be honest hi nga va hi ri na 300 and something ya le subscribers 334 but i kuma ku hi ku endlela promotion yi fika yi voniwa hi vanhu va 1000 or something. Swa endleka u pfuna u va u pfuneke hi ku tiveka, swa endleka un'wanyana a ku kuma a twa a ri na ku navela ku pfuna ku humelerisa milorho ya wena hi makumu yi vhe yi va yi sukile. So mi nga va mi ri kona munhu wa poem i nga ta then tsala tibuku still u nga va u ri mi-rapper, u nga va u ri yimbelela xigaza, u nga va u ri artist hi ku angarhela, u nga va u kha u endla swilo swo hambanahambana, u nga va u kula ku endla YouTube ku fana na mina. Ti-resources ti kona still for mahala leti hi nga mi pfunaka hi tona yani ku endlela ku ri vantshwa hi kula hi ya emahlweni hi kha hi kota ku ti endlela. U nga va u ri na bindzu u lava ku ri advertise-iwa or maybe u ta then hi ku endlela an interview advertisement hi swi postala ka channel ya hina la. U nga va u ri wele kule u nga ri kusuhana na hina mara u ri na maybe an advertisement video or post hi poster loko hi endla ti-video ta hina maybe a xikarhi kumbe emasunguleni kumbe makumu at least ku ri mi tiveka hi kula vantshwa hi pfunana ku ya emahlweni ni kona ku koka vantshwa leswaku ri hi kota ku ya emahlweni. Ni pfumelela ku ri vanhu lava nga ta i vanhu lava nga ta fika va pfuneka ene xin'wanyana lexi hi faneleke hi xi tekela enhlokweni swa endleka u nga pfuneki namuntlha hi nga endla video namuntlha or maybe interview but even after 5 years u nga hetelela u pfunekini i nga ha swi tivi no i pfuneke ku va u tiveka ku va u tela ka channel. So it doesn't matter ku ri interview leyi endlaku yi na ti-views tingani, xa nkoka i ku video leyi ta tshama la un'wanyana la nga ta fika a vona yin'wanyana swi n'wi tsakisa u ta tlhelela le ndzhaku leyi a vona masungulelo ya hina emakumu a ku vona ivi a ku identify. So ni kombela vanhu ku vata hi ta tirha hi lava ku tirha mahala a hi lavi nchumu more especially vanhu lava nga Babangu ni nga ya na mina ka Ndengeza ni nga ya na kun'wana kwala kusuhani loko mali yi ri kona ni nga swi kota ku fika ku endlela ku ri talenta ya vanhu yi kula yi ya mahlweni. Ti kona ti-artist ka dzingidzingi u twa nghoma mara a wu swi tivi ku ri i nghoma ya mani, why a va tiveki but va ba ti-hit va kona. Swi kahle ku va munhu a va na background like a tiveka. Ku na va kona van'wanyana nga ta ka na va machine va nga endla nghoma khale koloko sweswi ya bisiwa le ka xigazamani why a va kumangi spotlight xa ku at least va tiveka mara nghoma ya vona yi kona. So ku endlela ku tinyiko ta vanhu ti nga fi kumbe titalenta ta vanhu ti nga fi tanani la ka channel ya hina la hi ta pfunana
ku kurisa tinyiko ta hina ku ya amahlweni. Pfumelela ku va ta va ri kona vanhu lava nga ta vona video leyi, na loko yi vona video leyi nga ri na nyiko byela lowun'wanyana hi pfunana ku ya mahlweni. Hambi la ku advertise va business, hambi na matsongo wa wena, whatever, we are here ku va hi kha hi pfuna. Hi khenseni swinene, i leswi a hi lava ku mi tisela swona la ka channel ya hina, i swilo swa nkoka swinene. Loko mo hlaya mi ta swi vona ku ri hi tsarile ku ri hi lava ku pfuna vanhu hi ndlela yini na yini na yini na yini na yini. So ni pfumela ku ri ku rhandza ka mbilu ya mina ku ta endleka, channel yi kula hi kurisa rixaka ku ya amahlweni. Inkomu.